Aye, namkana kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today kind of like Ben Mayengani the president. Doing that came link, of course, na Manager Philani. Yeah, so it did 21 January. I'm in love with Samala, man. Fika nhlangana this post. Lenga fika itsarwa Manager Philani la. Lenga fika itsala kumranga phanda. Mthondolo vani. Ncila va ololi. Yukusevere. Hurrah, as you can see kwalana. Even then you go Philani mina. Hey. So lo fuka hifula ka this image here. Initially leswi nga swonisa swona ni fika ni vona n'wana no karhi la. As you can see, anga ku mameni ka vele ra sculpture kwalana xexa brown kwalana. So I was like nje ya Ben Mayengani loyi. Mara xi nga fika ni xi endla mina ni fike ni sungula ni zoma kusuka hansi ni languta ntangu ni ku leyi hayi ntangu leyi ka gaza hi recognizer i khale ku ri dress code ya president Mayengani kusukela khale ya ha ri ntsanana. Ni langutisa na ku fika ka xikipa la ni swona ku hayi leswi hi leswi president Mayengani a yimbarisa swilo khale leswi a yimbarisa swona kusukela khale. And then of course ni ku hayi lexi xi landzaka sweswi i cap nje hi yona position ya cap hi yona. Nga kha ku xota yini nopisi, right? Loko ni ku tlani swo loko nopisi yi kona, as you can see nopisi yi kona kwalano. So ku hi side ra mina ni believe 99.9% ku hi yona president Mayengani ni hambuini hi yona president Mayengani yi nga ku mameni ka xihi xexo kwala xa sculpture kwala xa brown. Ni vone Facebook yi kha yi pfurha switirhongo vanhu va kha ku i ta timela timhaka ta yena Philani na i ta bifiwa ngopfu hikuva a ri ku delele mamesa lo Philani yena xivili phela i ku dela kukulukumba ngopfu. The whole president a yi vekela picture yo kha yi mama xilo la. So yi chaye kahle na unfortunately already na answer ya swona. So loko hi fika hi nghena ka ti-comments lama hi fike hi vona Philani le henhla leyi a ku I'm a content creator. Take a chill pill and relax. President will always be my president. So a ri ku xaveleleni swi kombela ku Philani a joyini na yena. Hey, Philani hi to ku ri munhu wa xivindi vhele mara lana ti-comments a ti ku n'wi chavisini loko ni ti hlayeni to tala swinene kha ku hey yi nge chayi kahle. And then of course a tlhela a tsala another comment, as you can see a ku siverevere vana va loyi relax i game ya hina leyi. As you can see a fika vekela that image kwalani na president Mayengani. So a ri ku xaveleleni. So swi ti komba president Mayengani loko yi fika yi nghena la yi nghene ku fana na mina. Ni ma swi ku ni nghena immediately ni vheta ni vona Philani. Even then of course yi vheta yi tsala yi fika yi ku yi hleka kunene. So yeah, ni nga ku Philani yi tlangeni game ya yena swi n'wi tirheleni loko a tlhela a zama ku kombisa ku hayi a ko va na beef ne. Loko yi fika yi ku I was disappointed hi comment ya president Mayengani la. I was disappointed because you know mhaka na swona obviously, as you can see kwalano. Ni vona un'we kha va kaneta un'we kha ku i khodihlungwana ni hi luwa un'wana wa khazi ya president Mayengani va yelanaka. Hayi no hayi i president Mayengani yaleyo guys yo. Swi za swa pfuka ni tlhela ni hlangana na comment yin'wana yi nga dliwa hi khosa kwalano. As you can see na kwalano Ben Mayengani a swa khale na lava. As you can see, okay. So yi chaye kahle, as you have seen. President Mayengani yo fa yi kombisa ntsena ku ku kombisa ku hlamala nje like I don't think he really cares. Hi leswo. Ahe itefele ikwini mara mfolo yesitwele itefele show yesinika nimixala njoyile kwi itefele awo china tinyiko manafafiwe